Bidasubirwaho rero ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 rikaba risubije Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa bari bavuze ko ikibuga cy'indege cya Goma kigiye gufungurwa mu minsi ya vuba. Ibi yabitangarije mu nama muri forum yari yahuje Perezida Tshisekedi, Fonyasimbe, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye na za guverinoma, harimo na Minisitiri w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe niwe waruhagariye delegation y'u Rwanda, hakaba harimo aba delegation y'u Burundi, Uganda, Tanzania ndetse n'abandi batandukanye, hakaba harimo nabo ku mande za Doha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihari rero nuko Alliance Fleuve Congo bidasubirwaho ihisi isubiza Emmanuel Macron ivuga ko ikibuga kitagomba gufungurwa. Ni mu itangazo yashyize hanze kwa 30 Ukwakira 2025 reka bagezeho bagize bati ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 risanga bidakwiriye gusubiza inyuma igihe nkuko Ubufaransa bubisaba kubijyanye no kongera gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Icyo gitekerezo kigomba gusa gushingira ku biganiro biri kubera i Doha biyobowe n'igihugu cya Qatar ku bufatanye na Amerika ndetse n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Mu by'ukuri uko ibintu bihagaze ubu ku butaka harangwa n'ibitero by'indege zitagira abapilote drones z'ingabo za leta ya Kinshasa bigabwa ku ntego zitandukanye, harimo no gusenya indege zifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi muri Walikare na Minembwe. Bakomeje bagira bati twibutse ko kuva kera uwo murongo wa leta wafunze ikirere hejuru y'uduce twabohowe na Alliance Fleuve Congo M23 hagamijwe ko indege n'izo drones zabo zigaye ibitero ku baturage basanzwe. Umuryango mpuzamahanga ntukwiye guha impano ubutegetsi bunanirwa kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara bukahitamo inzira y'igisirikare mu kibazo cya politiki, bityo bukarushaho kongera imibabaro y'abasivili. Abaturage bari barahungiye intambara mu bice bitandukanye bose bamaze kugaruka mu ngo zabo, nta mpamvu yihutirwa y'ubutabazi ikiharangwa mu bice byabohowe. AFC M23 irasaba Ubufaransa kutagwa mu mutego w'amashyirahamwe y'ubutabazi yabyajemo inyungu ubuhunzi bw'abatuye hafi y'umujyi wa Goma. Ayo mashyirahamwe nyine niyo yafashije mu buryo butaziguye imitwe yitwaje intwaro harimo na FDLR gukomeza kubaho. Ubufaransa bukwiye kwirinda ibikorwa byose, imyitwarire cyangwa imyanzuro bishobora gusubiza mu mitwe y'abatuye mu karere k'ibiyaga bigari amateka ababaje banyuzemo. AFC M23 yongera gushimangira umuhate wayo udasubirwaho uwo kurengera no kubungabunga abaturage basanzwe bikoreye Goma kwa 30 Ukwakira 2025 kubwa Alliance Fleuve Congo M23. Lawrence Kanyuka umuyobozi w'ishami ry'itumanaho ne washyize umukono kuri iri tangazo. Ngira ngo rero murabyumvira ko bidasubirwaho AFC M23 isubije Emmanuel Macron ndetse ikabimusubije nta kuzuyaza, ivuga ko ikibuga cy'indege cya Goma kitaraza gufungura. Ibi Emmanuel Macron yabitangaje ubwo yavugaga ku bijyanye n'ikibuga cy'indege, avuga ko iki kibuga kizafungurwa kugira ngo cyifashishwe mu bikorwa by'ubutabazi. Yatangarije inkuru mu nama mpuzamahanga yiga ku mahoro n'umutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari iri kubera i Paris mu Bufaransa kuri 30 Ukwakira 2025. Inama yitabiriwe n'abahagarariye u Rwanda, Burundi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, umuryango umwe bw'Uburayi, umuryango w'abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga. Imwe mu ntego nyamukuru z'iyi nama yari ugukusanya amafaranga zifashishwa mu gufasha abagizweho ingaruka n'intambara imaze imyaka 4 mu burasirazuba bwa Kongo. Ubufaransa na Togo byateguye inama byagize iki gitekerezo nyuma yaho bigaragaye ko kugeza tariki ya 15 Ukwakira 2025 muri miliyari 2.5 z'amadolari zari kwifashishwa mu gufasha aba bantu muri uyu mwaka hamaze kubonekamo 16% byonyine. Perezida Macron yatangaje ko muri inama hakusanyirijwemo miliyaridi 1
n'igice z'amayero, ubwo ni ukuvuga ni miliyari 1,700,000 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kuziba icyo cyuho, kandi ko mu bagenerwabikorwa bazibandwaho ari abahunze ibice biberamo imirwano barimo abagore n'abana bahabwe ibiribwa n'imiti. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko kugira ngo imfashanyo n'ubundi butabazi abagizweho ingaruka n'intambara bakeneye bigende neza, ari ngombwa ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kugira ngo indege z'ubutabazi zijye zikigwaho. Iki kibuga cy'indege cyafunzwe mu mpera za Mutarama 2025 ubwo abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bafataga umujyi wa Goma. Icyo gihe bavugaga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasize zicyangije, ariko abakozi b'umuryango w'abibumbye baragitunganyije. Muri iki gihe ni cyari cyatagikoresha mu gihe kigenzurwa n'uruhande bihanganye. Perezida Macron yasobanuye ko mu byumweru biri imbere iki kibuga cy'indege kizafungurwa kugira ngo kijye kigwaho indege z'ubutabazi iminsi 2 mu cyumweru, kandi ko ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo buzubahirizwa. Yagize ati, ndagira ngo mbamenyeshe ko mu byumweru biri imbere tuzafungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo kijye kigwaho indege z'ubutabazi iminsi 2. Ni indege nto bitewe n'ubushobozi, bizakorwa hubahirizwa ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo indege za mbere z'ubutabazi zijyeyo bidatinze. Uyu mukuru w'igihugu yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta ya Katari bisanzwe ari abahuza mu makimbirane yo mu karere ko byatanga ubufasha kugira ngo iki kibuga cy'indege gifungurwe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa igaragaza ko kuva muri Mutarama 2025 abantu miliyoni 2 bahunze imirwano mu burasirazuba bwa Kongo, kandi ko muri rusange abagera kuri miliyoni 28 bafite ikibazo cyo kutabona ibiribwa bihagije. Ngira ngo rero murumva uko ibintu bimeze. No kuvuga ngo bidasubirwaho AFC M23 yamaze gusubiza Macron imubwira ko ikibuga cy'indege cyo kitazigera gifungurwa, ari ibintu bizasaba ibiganiro, kandi ni mu biganiro bigomba kubera i Doha muri Qatar. Ibi rero bikaba binahura neza n'ibyo Rwanda rwatangaje, aho Rwanda narwo rwagaragaje ko ikibuga cy'indege kitagomba gufungurirwa i Paris mu Bufaransa, ahubwo ko kugira ngo gifungurwe bisaba ibiganiro ko byakomeza mu murongo birimo, kuko n'ikibuga cy'indege kiri mu bigomba kuganirwaho mu biri kuganirwaho i Doha muri Qatar. Biraza kugenda bite? Ese Emmanuel Macron araza kuvugana n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo kugira ngo ibi bigerweho? Reka dutegereze tumenye ikiraza gukurikiraho, kuko Alliance Fleuve Congo yamaze gukanira ivuga ko iki kibuga kitaza gufungurwa. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda mbagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Amakuru mbagezaho akaba yibanda kuri politique, diplomatie, geopolitique ndetse n'andi yose agera acishikana mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabakunda cyane, mukomeze mubane nanjye.